Quka la kade sangena thina boqalazile inyanga engathwasanga le nyanga ngempela. Sibuyile futhi again with another banger video. Niyazi bafethu, this is how we do it bafethu. Namhlanje I am back again bafethu ngeimfundiso ezihlakaniphile ezikhulisayo ezakhayo. Kanti futhi nevula abantu amehlo ukuthi kusasa balazi iqiniso and bahlezi behamba ngomgaqo oright ama-channel agrand bafethu. Today we are back again with another episode bafethu. It's a real talk bafethu. TV nani niyazi sisonke bafethu, singalahlani siyadingana. Support ibalekile, ungaka subscribe, ungafundi sisixabane noma mhlawumbe kuze kube njalo kube khona ixhakaxhaka noma iqheqhe noma inebo lonto le. Ngoba indaba yexhakaxhaka nani mina ngingeni, yabo. So you subscribe bafethu, like ama video, share ama video, and then ushare i-comment lapha any questions onayo noma mhlawumbe i-topic ongafisa ukuthi ngikhulume ngayo njengenyanga engathwasanga inyanga yangempela bafethu, ngoba hayi lezi ezinye azikho. Alright, we are back at it. Namhlanje bafethu ngifuna ukukhuluma ngoKhehlelezi lo King Bhaka. Umbuzo uthi ubani inkunzi and ubani ithole? King Bhaka versus Khehlelezi, ubani inkunzi ubani ithole? Yezwa leyo nto. Ngizothanda ukuthi ngicabanga ukuthi abantu bayamazi uKhehlelezi inyanga edumile kakhulu lapha eVerulam, eyaziwa kakhulu ngokuthi nemali, dumile, ihamba ngemoto ezibizayo. Sambona lapha mhlawumbe mina ngokwami ngabona amaLambogini awu2, eyelo, ebofu. Ngabona ne-i8 unomuzi emhlanga, unamabhizinisi, Dr. Khehlelezi lifestyle, ngezwe kuthiwa unama-chemist, angazi ama-chemist akhe lapha la ko-10 bengaphosisa ey'ndaweni ey'hlukene. Aphinde futhi abe lapha ngezwa angazi noma mhlawumbe isi-active iMzo's funeral service, yabo lona. Shuthi lo muntu bafethu niyabona ukuthi ngendlela ekwenzeka ngaye mhlawumbe nani niyamazi ngendlela zenu, yabo. Ngoba okunye adume ngakho mhlawumbe mekuyimicimbi unokufika apha abantu imali afike ngama-helicopter. Leyo nto nje iyodwa indlela enza ngayo iyakutshela ukuthi shuthi yona hayi ikhona imali, yabo. Ngeke siphike imali ikhona. Siphinde sibuyeke size ngala uKing Bhaka. Hayi ngizosho ngithi noma engayona le nhlobo le, angazi nami mhlawumbe uhlobo lomuntu ayilona yini, yabo. Mhlawumbe akathanda ukuchoma kakhulu cause yena akadumile kakhulu ngokuveza izinto anazo, yabo. Yena kodwa unayo imali cause into engayivuma nje mina ngomuzi wakhe, yabo lonto. Into engayibona ukuthi hayi ngeke eyangiconvince ukuthi le ndoda inemali, yabo. Kodwa futhi ayiyona le nhlobo le ethanda ukuthi ihambise ukuthi yona inemali phambili, uyayibona leyo nto leyo. Akuyona leyo ndoda kanjalo, indoda nje that keeps so much to himself, yabo leyo nto leyo. Ngicabanga ukuthi iphila ngokushaya u-action kuphela cause umuzi wayo khona ividiyo laphana eyake yaphuma. Hayi umuzi wayo ngeke hayi lo muzi ngeke. Unazo imoto, engabona uMercedes omhlophe, unazo nje imoto mhlawumbe ukuthi angazi ingaki, kodwa ngeke ngabona mhlawumbe eziwu4, angazi mhlawumbe unazo ezinye engaphezulu, yabo lonto. Siyazi ukuthi laphana unegodlo eziwu2 esikwakhe emzini wakhe, aphinde abe nesinye isigodlo esilapha futhi komunye umuzi ukuthi sengikhohliwe ukuthi kephi indawo, kodwa lesi sinedamu ngoba ugwatsho obhajwa ikhulule uqhamuqakile. Ungiyeke izolo uzongenzani namhlanje? Bafethu njengoba kade ngisho-ke lezi insizwa zombili zikhombisile ukuphumelela, sawabona amagalelazo, sawabona namandla azo. So namhlanje sike sibone ukuthi ngazi ukuthi phakathi kwabo sekukhona ungazwani kahle, unodweshu olukhona. Engicabanga ukuthi lo munye uthi okuKing Bhaka yena indlela ayijustifya ngayo uthi yena uprotect abantu abakhala ngokuthi
ngizokhuluma nje mengabe ngento ayibhekisa kuyena, yabo, ukuthi when it comes to lolu dweshu labo lubangwa yini, uyabo, cause lo ngala ukhala ngokuthi uKhehlelezi ukhala ngokuthi uKing Bhaka uyamnaka, shothi ukholelwa ukuthi vele kuthiwa uma ngabe ufuna ukuphumelela noma ufuna ukugqama noma ufuna ini kufanele ushayeleze eziphezulu ukuze abantu bezokubona ukuthi mhlawumbe ukuthi nawe hayi shothi unepower, shothi unamandla okubhekana nayo lo musho nawe umuntu omkhulu, ngendlela abeka ngayo uma ngabe ekhuluma kwezinye izindawo. Bese kuthi ngala uKing Bhaka yena uthi yena emhlabeni umele abantu, yayizwa lonto, umele abantu, umkhulumeli kahle kahle noma umvikeli kwabantu abangakwazi ukuyivikela, yayizwa lonto. So uvikela abantu kubantu aba-exploiter abantu, yabo, shuthi ngaleyo ndlela njengoba bengazwani nje, shuthi naye lo uKhehlelezi uKing Bhaka umbona njengomuntu o-exploiter abantu, yabo, oqambela abantu amanga, oqola abantu, yayibona lonto, owenza yonke into engalungile ekuthenini athole le mali ayisuke eyifuna kubantu, ngoba sithe wayiqala lento uKing Bhaka, sayizwa ikhuluma ngendlela mina kade ngibalandela ngayo, ngibanothisa ngayo, yabo, indlela ekwenzeka ngayo ukuthi okay lo uthi, yabo, ngike ngathola ukuba ne-judgment yami, kodwa ngisho ukuthi leyo judgment leyo iyona, yabo, cause wonke umuntu ubona ngendlela yakhe, wayibona le nto leyo. Ngabona ukuthi hayi lo ngala ufike athi yena akarespondi wara, yabo lonto, yena ungalokho ukuthi hayi akarespondi, lo ngala uyakutshela ukuthi hayi wena mawubonza into ethize kanje uqamba amanga, uyabo lonto, kanje, uyabo, njengemali lo athi uyikhipha emanzini. Ziningi nje izitori mangase uye laphana ku epage lakho uKing Bhaka ubuka amavidiyo uzoyibona lento engishoyo, yabo, ukuthi uKhehlelezi mangabe enza something lo ngala ufika ayiphikise, uyabona lonto le, asho nje mawukuthi athi mawukuthi ubone ngazi usayikho uyamtshela nje ayikho leyo nto, uyabona lonto le, izinto zenzeka kanje, futhi ngamanye amazwi uBhaka usuke eqwashisa abantu ngoba uyini, umvikeli nomfundisi wabantu nomprotect wabo abantu, yabo. But ngala siyathola ukuthi mina ngokwami ama-strong points awekho ngapha, yabo. The only way into ayitholayo nje ukuthi athi hayi mina I'm not gonna talk, hayi mina ngokwami, mina nge-experience yami, yabo lento leyo, into obungayazi, yabo, kuthiwa into uyenzile ungayazi wena, ngoba uKing Bhaka uyasho lapho uthi unogwaja obhajwa ayikhulule, uxakile uzongenzani namhlanje ongeke izolo, wathinta uBhaka utakweyini, uyayizwa leyo nto. Lezo yibongo nje ziyakutshela ukuthi hayi usuke ukhuluma nenkosi la, umuntu ozaziyo kahle kahle ukuthi ufunani, wazini, uqondeni, zithini, uyabona nje kuningi. Kodwa ngingabeke sengazi ukuthi ngiyancoma ukuthi ngike ngibone indlela mengabe kusharewa information, yabo, ukuthi ayi mina ngibuke ngathi uKing Bhaka is more powerful, ngingeke ngazi, yabo, noma mhlawumbe lento ihamba nangokuhlakanipha, nanokuthi ke mhlawumbe mangabe kuwukuthi lento athi yena athi uKhehlelezi uyayenza iqiniso, vele kuzoba nzima for uKhehlelezi ukuthi ayidefend, uyabona lonto, kuzoba nzima ukuthi uKhehlelezi ayidefende, uzohlezi enza lezi zinto azenzayo athi hayi mina ku-social media ngiphenduli wara, indaba ungaphenduli, ngoba mina nge-experience yami ungafika kumina nje uthi hayi mina ngiqamba amanga entweni ukuthi kanje, for labantu akade sebengikholwa, it's my responsibility ukuthi ngiba convince ukuthi njengoba lo ethi nginamanga mina kade ngithi, yabo,
indaba mina kade ngithi yabo njengoba lo sesinamanga ngimprove wrong kulento ayishoyo yabo fone ngabe kwenzeka kanjalo mina ngikholela ukuthi umuntu mangabe ethi wenze into ungayenzanga akuvumi ukuthi uthule onjani ke lo vela athi hayi mina ngiphenduli ku social media woze sigodlweni yabo lonto hayi ngeke ngoba lento uKing Bhaka wayiqala meyiqala uKing Bhaka lento ngimlandela ekuqaleni ngangitshela ukuthi hayi mhlawumbe uKing Bhaka uyijahela ama views la yabo ngoba wayiqala kancane lento elibelesho cha unamanga lo ayikho lento le hayi into ukuthi ayenzeki kanje yenzeka kanje ngitshela ukuthi mina hayi mhlawumbe ujaha ama views lo yabo lonto uyazi ukuthi uKhehlelezi unabalandeli abaningi so uma ngabe eshaya uKhehlelezi lento ahleze yisho yena uKhehlelezi ukuthi hayi lo umlandela ngenxa yama views yabo lonto le ufuna ukuthi athole abalandeli ngegama lakhe yabo kodwa ngithe lento bese ngiyihlaziya ngoba phela ngumuntu I can use my own brain yabo to justify noma ukuhlukanisa ngibone ukuthi hayi lokhu right lokhu akukho right lokhu amanga lokhu iqiniso yabo this sounds right this does not sit right with me into kanjalo common sense yabo yayizwa lonto common sense to justify ukuthi whose weight got more weight yabo only to find ukuthi no hayi mina ngahamba ngayibuka lento ngathi mina ngeke uKing Bhaka ngenzeka ukuthi ayi uvundulula ilokhu njani induku emqubeni lo muntu yabo uvundulula induku emqubeni ngoba uthe gwici kusenjalo abantu bebengamkholi uKing Bhaka belibeleshilo wathi ukuthi hayi lento yenzeka kanje uyabo lonto le ayenzeki ngalendlela kanje uyabo lonto okay kuthe mathuba sikhashanyana sithakashana vumbu utsika Zulu vumbu utsika uyayizwa lona so utsika yena wenze njani uexpose abantu abaskema abanye abantu uyayizwa lona umsebenzi wakhe lo yawenzayo ku social media nje uyabona lento le ukuthi expose abantu abaskema abantu especially ungene ngazi inyanga ngoba futhi bese kunabantu abaningi abakhalayo yabona lonto ukuthi hayi bayaqoleka baqolwa yinyanga zona futhi lezi ezidumile kodwa hayi zonke yabo zona futhi lezi ezidumile bekhala abantu ukuthi hayi ngeke bayaqolwa kunobugebengu okwenzakalayo kanje yabo and abantu mangabe bekhala bebuyela kubona labantu ngoba banokuthi bathi mangabe ngikusiza ungasizakalanga buya uze kumina ngizophinde ngizame futhi yayizwa lona so abantu bakhala ngokuthi uma ngabe bebuyele emumva beyokhala yabo noma beyo report ukuthi ayi baba ungisizile la kodwa manje umehluka nguboni into zami isayifanela nje yabo okusho ukuthi lento nginikeze yona ayisebenzi yabo lapha bengalitholi usizo noma bedojeka yabo uthi hamba uphinde ubuye uyayibona hamba kodwa wena usukhokhile yabo mawuthi ucela i-refund utshelwe mhlawumbe kwesinye isikhathi ukuthi hayi ayikho i-refund yabo of which lapho wena ngeke uzukwazi ukuthi uyovula i-case because awunayo i-proof wena yokuthi kanje lo muntu wayintshontsha imali yakho kanje ngoba wena wamsendela yabo futhi lo muntu akanaqala ngoba wasendele wena imali futhi wawumnika yabo naye wakunika lento ayekunikeza yona kuyikona ukuthi ayisebenzi yabo so leyo nto leyo angiboni ukuthi it can stand in court yabo so abantu besebenzama ama alternative ukuthi bakwazi ukuthi bathole umuntu ozobasiza nangokunsika yayizwa lonto unsika uvumbuka kwakhe futhi abantu mebebona ukuthi ayibonanga umuntu ozosiza la uexpose abantu abaqulayo sebebhizike manje sebefonela unsika bafunani usizo ngenxa yokuthi baqoliwe yayizwa lonto only to find nakhona kunsika uma ngabe ejustifier
especially uKhehlelezi. Ngizokhuluma ngoKhehlelezi baningi kodwa nje ngoba le video ithi about uKhehlelezi ngizokhuluma ngayo. Uma ngabe justifya uyezwa ufuna khona ukuthi hayi afike umuntu alethi proof yama bank statement ukuthi nansi proof lo muntu wangiqola mhlambe close to 35,000, omunye afika athi wangiqola mhlambe 50,000, omunye afika athi mhlambe wangiqola 5,000. Bayayikhipha iproof yokuthi ngasendela ku Dr. Khehlelezi's account. Yayizwa lo nto, nansi i-account number yakhe kanje. That is full proof. Yabo lo nto. Uzwa ukuthi umama omdala lo ukhuluma la. Yabo. Ngeke umama omdala vela suke nje ezokuqambela uhubhuza lamango lude. Yabo. Angeke ayikho into njengaleyo. Yabo lo nto leyo. So futhi uyabona lezi zinto ziyenzeka. Kodwa manje mawuthi uyabuka ngala uthi ubuka iresponse yakhona, ubone ukuthi hayi iyalekha le response le. Uyabona lonto iyalekha iresponse because omunye umama njengangemlalela washo wathi mhlambe usewafika more than mhlambe 5 times waze wa give up. Yabo, amtshela ukuthi hayi lento nginikeze yona ayisizi. Athi hayi usudinga ukuthi ugezwe manje, ahamba ayogezwa. Athi hayi usudinga ukuthi ngikunikeze isigubhu ngoba lento ayisebenzi. Isigubhu engizokunika sona ngizokunikeza sa 65,000 kodwa ngizokunika ngo 35,000. Uyayizwa leyo nto, uyachuthwa kancane kuthi waphezulu kwalo 35,000 hamba uthenga amabhodlela 8,000. Uyayizwa leyo nto, abe u4 hamba uthenga ini. Mawuse into efuneka isebenze sekuthiwa sekushoda ubisi lwehashi. Akhala umama athi hayi bo, wena ngoba phela wena wangihlolela nje, yabo, unginika lento ngoba nihlezi nithi kufuneka siqale sihlole nibone ukuthi lento enisinika yona iyahambelana yini nathi. So umbuzo kamama usuthi mawukuthi wangihlolela wena, uyayizwa lonto, wabona ukuthi lento ingahambelana nami, why ungabonanga ukuthi kufuneka ubisi lwehashi la phakathi esigubhini ukuze lento isebenze? Yabo, athi nayi woze sigodlweni sizokhuluma. Yabo, uyazi ukuthi laphana you get intimidated. People sebeyasaba ngisho kuye esigodlweni beyofuna imali zabo because they sebeyasaba sabela impilo zabo. Uyabona, because ngeke masikhuluma over the phone uthi wena ukhuluma efonini, ukhuluma face to face. Yabo, leyo nto leyo ayihlali kahle. Yabo, you gotta defend yourself. Because lo muntu usekwazile ukuthi asisuke kuwena ngoba ubonile ukuthi ukukhuluma nawe akasizakali. Wayesethi let me go public. Usefikileke public manje, uzothi wena mase khuluma nawe la public uthi wena awufuni ukukhuluma public, ufuna ukukhuluma private. Yabo, kodwa lo muntu usekuhlambalazile public. Uyayizwa leyo nto. So leyo nto ayiyenzi sense ngoba manje ufike esigodlweni wena njengodokotela umuntu owazi imithi. Yabo, njengoba wazi imithi, I'm sure uyayazi ngisho imithi yokwenza ukuthi umuntu athule athithize angenze lutho. Yabo, abantu bazofika esigodlweni ugcina ubanikeza imithi yokuthi bathule. Yabo, bathithize bangasho lutho. We will never know. That's why people abantu sebesaba manje. Sibuyele back here bafethu ku topic. Mina nje kade ngisho ukuthi yabona angifuni ukuqamba amanga. Bobabili abafethu bayinkunzi. Yabo, bobabili abafethu bayinkunzi. Mina nje ngizomvuma nje uKhehlelezi ngisho ukuthi yabona uma ukwazi ukuconvince umhlaba wonke mangabe ngamanga, mangabe kuukuthi uqamba amanga, hayi futhi uyisikhokho. Yabo, futhi yona iyasebenza lentanayo, futhi nje singaphetha ngokuthi labantu athi uyabasiza futhi akabanikezi yena lentanayo. Yebo, mhlawumbe singaphetha kanjalo sithi hayi futhi akabaniki yena lentanayo, ubanikeza enye into. Uyabona lento leyo ezo-end up ingasebenzi, uzwe abantu bekhala ngoba akekho yedwa, abekho 2, abekho 3, abekho 4. Yabo, baningi abantu abakhalayo. Yabo, ubuye ngala King Bhaka, angikaze ngizwe ngisho umuntu oyedwa okhala ngoKing Bhaka. Mina lapho wafika nje ku live wathi hayi wena King Bhaka
hayi wena wakwangiqola nani mhlampe wena wakwakhuluma kambi kumina wake wenza angikaze nangelonto ngihlezi kwi-internet. I'm always on YouTube, yabo lona. I'm always on YouTube posting videos ngibuka-ke nama-video abantu, yabo, cause I can never ukuthi ngime la njengenyanga engathwasanga inyanga yangempela. Yayizwa lonto, yayizwa lonto, impangela enhle kodwa engazange ikhotho unina. Ngikhulume ngezinto ekubeni ngingayazi i-background yazo, yabo. Njengoba ngikhuluma mangabe ungilalelisisile kahle uyezwa ukuthi njengoba ngikhuluma lo muntu uyayazi lento akhuluma ngayo, uyabo. I follow these people for long time, yabo. I once even saw uDr. Khehlelezi as i-role model, yayibo lonto leyo. But kulezi insuku zamanje usenginikeza ama-doubts, angifuni ukuqamba amanga indlela enza ngayo nangendlela aresponda ngayo. Usenginikeza ama-doubts ukuthi uyiyona lento engangicabanga ukuthi uyiyona, uyabo. Cause I even thought about ukuthi ngisukume nami la ngikhona ngibe ngiyinyanga ngisuke ngikuyena, uyabo. But akangiconvince manje, yabo. It does not convince me. Kodwa I'm not condoning lento eyenziwe uKing Bhaka ukuthi ngithi i-right, yayizwa lonto ngayo yonke indlela. Ngisho njalo ukuthi i-right, mhlampe khona enye indlela angenza ngayo engcono, angazi, yabo. Kodwa ngeke indoda endala ngeke ngiyitshele ukuthi ayenze njani noma mhlampe ibone kanjani, yabo. Umuntu wenza lento emsebenzelayo, umuntu wenza lento emsebenzelayo. Sithemba ukuthi mhlampe ngelinye ilanga they will find peace, yabo. They will find peace. Kungenzeki lento sesiyibona manje ukuthi omunye use-threatenisha omunye, yabo lonto leyo. Mhlampe ngagcina sekufika la ngafaneke lempi yabe ifike khona. Engingakusho mina ukuthi as long as bafethu siphila iqiniso, emhlabeni ngeke zize zibe khona iy'nkinga. Masiphila ngokuzwana nangeqiniso, ngoba into ebalulekile iqiniso, yabo. It is the truth, nenhlonipho nanokuhloniphana-ke nje, uyabo lonto leyo. Sihloniphaneni. Ngicabanga ukuthi ngaleyo ndlela iyona ndlela esingenza ngayo ukuthi sibe abantu abangcono kusasa, sibe abantu aba-right, si-create i-nation e-right, sibe nje right, yayibona lonto. So ngizophetha ngokusho ukuthi mina indlela engibona ngayo, hayi indlela mina engibona ngayo, yabo. Angazi mhlampe naye ubafu ufuna ukuyidayisela umakhandakhanda wakhe, ngoba phela if I want to make a sale, yabo, it's competition, you will never know. Sisebenzisa ama-strategy angafani ukuze sithole lento esiyifunayo. Kodwa mina ngokwami hayi uKing Bhaka mina hayi ngeke ngisho nje ukuthi mhlawumbe indlela abehave ngayo, uyabo, indlela abehave ngayo nangendlela ayiphatha ngayo esingenza ukuthi ngimbone ukuthi hayi ngathi unephawanyana, yabo. Ngathi khona iphawanyana ekhona lapha kuyena engenza ukuthi ngikholwe ukuthi hayi uqama uxakile bafowethu, uqama uxakile, unogwaja obhatsha ayikhulule. Uzongenzani namhlanje ungiyeke izolo? Uyayizwa leyo nto leyo. So bafowethu, inyanga engathwasanga le inyanga yangempela bafowethu. Impangela enhle kodwa engazange izikhotho unina bafowethu. Ngithi ningakhohlwa ukusubscribe kwi-channel bafowethu, ni-like i-video, na-share ama-video, and leave your comment below. Leave your comment below. Anything, ask me any question, or tell me any topic ongathanda ukuthi ngikhulume ngayo. Ngizobe mina-ke I will take it from there. Ngizobe sengikwenzela umlingo bafowethu. It's Jaguar the thing. We're gonna see you on another banger bafowethu. I'm out.